Malungilsit sila ko kami rogoy, ako malumsam litunin na TMC, yang akang klaka wilaw ngironggoy. Makoten meangal ay sa LLCL sa amayang ay sa Ministry of Health and Human Services. Metal MHHS am le launcher SBS program martil dom kodong ni laseng M supply. Tiang a part tra cloud project til dom kodong ni laseng olang. A olang a project tra MHHS di chitay sa gero ko operations ra a Ministry of Health and Human Services. TLM supply mo ngar alel mrul track ay gero kulgar ma supply sa hospital ay gelgar malubeng supply sa ngat mur hospital may gelgar malubeng supply sa kultob hospital to dispense and more smer mar other ngar hospital tiang amle funded by Australian Embassy sera eli ngamle August 8 tiramle launch tel program tiang angaringi ave morngi en mortigel government agencies en mo omesen waseng magaranga selbol mrek tagi del rogil program tiang a two parts program selbol mrek rogil ang wangaranga operations ringi makuktara meangal ay ra Japan Embassy sera Monday en ngiamle August 8 engele Honorable Mr. Makoto Oniki Elnia, Japan State Minister of Defense, direct Secretary General, Palau, Japan Parliament Friendship Association, amle visit Rabulur Belau. Tiang a first time ra history, Rabulura Shabal, State Minister of Defense, amle visit Rabulur Belau. Masera Monday, ni amle August 8, Engler Belau, emlanya courtesy meeting ngi Lobongela Honorable Vice President, Minister of Justice nga J. Udu Sangabaw Sr. Direct ng kamlo visitor sele Division of Maritime Security and Fisheries and Wildlife Protection. Specifically, ang kaun mong merse amlo o Mr. Cell Joint Operation Command and ngiyangar segi the division. Sera Tuesday, ya Honorable Oniki amlo rablilyo amlo pay respect ni visit taigel fallen soldiers of Peleliu Peak Park Memorial, Miguel the U.S. World War II Monument, Miguel other historical remains sa Second World War. Hanggang arsir albong ya Honorable Vice President, Minister of Justice, J. Udu Sangabaw Sr., Minister of State, Del Gustavo Aitaro, Minister of Agriculture, Fisheries and Environment, Stephen Victor, Minister of Public Infrastructure and Industries, Charles Obiang, amli accompanying ngin morablilyo, and mo visit tay gagidel monument, may gagidel historical remains sa World War II. At tara Meang alay sel 4 seasons nga ra Maldives. Matira ka nga malmle klo advertisement tertir lo sigir adan morior, el altan menganier terul other belao, ngal kor belao blal hire team elat nga ra Maldives. Nga Mr. Isao Benjamin I.B. Miss, el ngiya mong mo assistant driver may tour guide, Mr. Isaiah Madlut, el ngiya mong assistant sila food and beverage department. Tira ka nga ngarsel 1 year, sila return and merbela with the morior sila proposed the Palau 4 season resort, and ngiya mora ngar ngal. At tara meang alay sa sila Aldaberar Masrablilyo, nga tatiro. Tira ka ngamle donate mora Ministry of Health and Human Services, dira kamle donate mora Ministry of Justice, specifically sa Division of Corrections. Maigel donate mora Ministry of Health and Human Services, 10 tutul bobay, 5 bags of rice and 50 pounds, 5 cases of chicken, 20 bags of tapioca, 5 coolers of raw fish. Yung donate mo na Ministry of Justice, ang 5 bags of 50-pound rice, 5 cases of chicken, 5 boxes of kangum, bananas, and 2 coolers of raw fish. Tamran masaular, aldaberar masrablilyo ratatiro, alukukmlo sab irel nga rablilyo, mal roy, demner orior, alukukme donate, kay gidan mo ra Ministry of Health and Human Services, mamora Ministry of Justice, mukumal masulang. At tara Meang alay ra Ministry of Justice. Ang Ministry of Justice am lesa na MOU lobanggela PCC lomura cohort program almorar bulis. Mga nga 11 bulis le register and mo part tagi del cohort program. Matira kay del bulis ang aringi ngirutang ngiraramyang
Junior Joey Sumor, Bernice Sishore, Shirley Mira, Kayla Rablud, Moawad T. Sebalt, Bo Umedib, Jeremy Decibel, Jason Berel, Johannes Tumakreng, Masabino Kyota Jr. Tinaka nga mo group accordingly to their educational level and mo start to complete tagel courses certain mong mo sabir graduate to lobang associate of science degree in criminal justice al mang sair el helper tir el hukmas adru olira lawyer rabla bulis. Hindi na kadtarameyang al-aistra Ministry of Justice. A Ministry of Justice am lesan na MOU lobanggela Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment. Nga minister nga Steven Victor. At tinaka nga mlot mage sa nagtel MOU mo collaborate and mo omura rehabilitative program and more inmates. At dire kan mo stimulate local food productions. Matira ka nga malas mal pulse of either inmates sa lukok mo nga niya gagawin the program sa tire o si sifta melbon nga niya gagawin the local color Palau al lukok sa either inmates malubang sa ilo or other blue lukok mo mga nga niya okurere lessons and stisert ora mo amamruringi tiang open and more other rogoy whether ako moduolo okurere komdiak stay sa mal-invite ra adro kun me malo subulo okurere ay gam mal di mo litak parbelaw e mal free tel program etya nga morning etya omura August 16 rabi ka Tuesday Mother's Day ra 4 o'clock and mo 6 o'clock ra Core Elementary School mal suko mo ko ra so miu malubangan nga karmi will gidel tegi the program al masubulo sol okurere mo tangal mo dong ra alesa ra 775-8647 en limited a supplies ra okurere mang motangal sumani okurere kami so min masub e mga okurere kami mo multiple sabil buto kar adel churner program a Northern Reef Fishers Cooperatives Amarura Fishing Derby lol mo dong ani loase NRFC Summer Jackpot tiang tiang morning el Sabado el August 13 lomo ora 5 ra 2 mo 4 p.m. Magagid ako mo rules or tagi del fishing derby. Araw ko team magigid register before elal Friday August 12. Agel mne team mne early registration and nga before elal still August 11 amne 25 tala. Ya late registration na 50 tala. St. Marlin jackpot registration na additional 100 tala. Engel ngu ako to Clon Marlin na winner sagi del jackpot. As in mo register online or sila short url.at/g/dhmn. A payment kami wagiren mo ra sele Northern Reef Fishers Cooperative al ngar ulay malube kom di mo ra bali al gas station before al Friday haraw. Our restrictions are tiya nga one team malubeng imol air tas el di win na one prize. E dire kalngani sila registration liability form gidi will saying ani or start to tagi the fishing derby. Ang gidi follow I get rule boat safety regulations. Observe national and state traditional laws. Dire kala official way in like I give the legal ngartel fishing derby only authorized will by tournament weight-master. Rule decisions al makatmo korsegi del silsa will be from the tournament committee and it will be final. Awarding sa awarding sa prizes amor segi del awarding ceremony segi del August 13 ra 5 o'clock. Arogul air tel ni part tel fishing derby agiren mura ulay port before 4 p.m. ra August 13. Balsum mangaringa kami malubeng ko ra ngaringa so mi will malkoy emotang alam ko do nga Northern Reef Fishers Cooperative 775-2205. Elang ngaringi seledom ko do nga ngilwase Millennials Live Music Concert. Tiang morngid al Friday, al August 12, al morngid Island Paradise Resort, 100 talat ticket tingi. Ngaringi gel band del mausokol, sele Late of Vibes Entertainment, al po sa ngira mangyor, Kirby tamngil sikyang, Talon o Bakaraydur,
Bo umedip, mabalti gitalong sikyang ako ngar segi del band. Yang ani sile high perform entertainment. Al nga be mga ni, Kimi Ebrel, obong belelay, ma Brandon mira ako kausokor segi del band. Yung ngani selwan na band dom ko dong luasing LA Wave, Larson Michael Siles Osokol, ma Raven Rungul ba mandira kalusokol. Tiang morning like I said morning Friday August 12 ya asim open na 7 p.m. event ta start ra 8 p.m. Malsumong ko ra somi ulom ara ticket ya ticket tas ilmom ara Palau International Coral Reef Center malubo ko mo kodong ra Okif Kogichi ra 776-2403 malubo ko mo kodong ra Singe Hideos ra 775-5737 malubo ko mo kodong ra Giru Nicole Kanay ra 779-8604 Suret Bells ra 775-1944 ma Lisa Cruz ra 770-3157 ma Ivan Ongorung ra 779-3826 also mong ko nga niya questions ra kami malubong somi wa ticket al deliver dele ko kami mo to ka ngalam ko dong ra Ivan Ongorung ra 779-3826 malway se yagay da uktim no miang al isim nos amlol top dele al sils ako man lam sa lam netunin na TMC drive safe in Bacolod.